Hello guys, welcome back to another video of RG Coding Tips. Ngasidi akoina dictionary gi makha tarakpo oina dictionary da kai built-in methods yawge habadu koi punna yengminegani. Aduna video si haujalasi. Let's start the video. Amang da koina sigi dictionary da kai yawi magi basic operations to khangre. Si khangre bu matung da koina sigi oina file ama semjage. Ko dictionary da kai method legi do. Ahanbada akoina sigi sida koi note semaga leire sida mana method in dictionary se sigi ahanbada length str clear copy si myam jingji leiye bako ado si jingje akoina mathang yengdoini aduna akoina ahanbada sida length ji yengje bako. So in order to do that we must define a new dic ko new dictionary makhak aina define tawre sida koina mamang dagi lawruba yagane bako. Like here, sigi dum koi lawsalasi duga sigi se koina print tawre ko print taw si new dic si print taw zero or sida koina maina dictionary is harga smaina pire. So sigi makha tarakpada koina kaido ya bagina banga tamda koina asai sida yawri bane sigi dictionary da yawri baji total length to kya oibagi habdo utkadoini bako length sinarani aduga length of kanagi no se khoi new dic gi length to aduzu print toram je bako. So we are going to print new dic ki length to print to wiramo amne bako mayam si je khoi run tawra yengsi si mayam si run tawra yenge run taw da mana hare dictionary je magi roll number si chamana na pire sigi mathakta leib je pire aduga magi length se kya ne ba 3 ne bako habadi sida roll number gi ma leire name gi ma leire course ki ma leire sumain torga magi length se print tawrani length ki mathang da koina sigi se sumaina putham jaramage length ki mathang da koina kai yengba ba haba matamda sida str ko str le. So we are going to use this str and are going to write dic. So sida koina print tawji si chamana na ai art hizer ke magi ngasai length jina ngasai dictionary dugi magi masing do takre bako str haijina ne kaidoge haba matamda mana sida yong to creates a new string object from the given object ko string on thoki doine bako sigi laiyumi mayam je string in a string format that one grani. So mangonda koina sida magi masing do leire mana na dum print tawre there is no much difference yam kana laiteba str ga length ka leire. Next we are going to use clear ko clear habjina kai haigi do yengsi. So clear the dekona new dic si the dot harga to jiman auto suggestion bire to clear hai clear to tho oi clear torga si function je call tawiramani ko. So new dictionary se sida yawdo sido adugi sigi clear tina kai haigi haba matamda ngasai dictionary se sida yawo items khaida si pulap se clear to thokro manghangro habane bako manghangrani aduga kaidodiba sigi ko magi dictionary do print toram se hadi manung the dictionary delete tawna ta only all the items to adu doina remove tawi doni ko delete na koi gi magi ki piraga sida ko to sida delete haraga whole dictionary delete tawge na my dictionary maming piba duga kai gumba koina student dic haraga sigi course ama haidi ki oina pi targa di ki totang pu that bane ko hadi delete tawbane adubu clear hai targa di pull up to clear tawgi doine ko after learning haraga sida koina new dic sa print out se ko adu targa di run tawbo kanda to mana pire to sida the dictionary si mathakta pigi print to ni so magi number pire string format to pire aduga clearing to kanda maji empty hoigi empty dictionary o hore ko sini maina lai gadoini. Next akoida sigi se ai comment to thokcharamage. Next sigi makha tarakpada akoina kai lege haba matamda copy. Next get haba maga hash keys haba ngai ko to yengsi get sina kamain tawge get aduga amaduna hash keys ko o sigi se amko yengsi okay sida copy mo wali ko copy haba mo wala me duna sida sumaina irage
copy tꯧꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ syntax ꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯁꯤꯒꯤ new dict copy ꯗꯤ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯅꯥꯗ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ new dict 2 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯀꯣ new dict 2 ꯁꯤꯗ new dict ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯒꯤ new dict dictionary ꯁꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ items ꯇꯣ copy ꯇꯧꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ new dict ꯇ ꯍꯥꯞꯄꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ print ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ print ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯣꯏꯁꯦ new dict 2 ꯁꯦ print ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ dictionary ꯄꯨꯂꯞꯈꯩꯗꯣ dictionary ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯗ copy ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯁꯤꯟꯅꯒꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ run ꯇꯧꯁꯤ ꯁꯤꯗ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯀꯩꯝꯇ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯅ copy function ꯀꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ copy method ꯇꯨꯅꯦꯕ so copy ꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ get ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤ so ꯁꯤꯒꯤ get ꯁꯤꯅꯅꯦ ꯀꯩꯗꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ dictionary ꯁꯤꯁꯤꯗꯗꯤ key ꯑꯃꯈꯛ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯃꯈꯥꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ dictionary ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ dictionary ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ keyꯗꯣ value ꯂꯧꯔꯅꯦꯕꯀꯣ keyꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ value ꯒꯩꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯂꯧꯖꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ data fetch ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ fetch data ꯂꯧꯊꯣꯛꯁꯦꯕꯀꯣ ꯀꯅꯥꯗꯒꯤꯅꯣ data fetch ꯁꯤ ꯀꯅꯥꯒ ꯃꯥꯟꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ new dict ꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ get ꯇꯧꯔꯣ get ꯁꯤ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ get ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯃꯥꯅ string ꯑꯃ ꯂꯧ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯂꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ roll number ꯁꯦ ꯂꯧꯔꯁꯦꯕꯀꯣ roll number ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ new dict ꯇ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ roll number ꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯔꯨꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ value ꯗꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯗ keyꯗꯨꯅꯦꯕ ꯄꯤꯗꯣꯏꯁꯦꯀꯣ key ꯄꯤꯕꯤꯔꯅꯤ ꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ key ꯍꯥꯞꯆꯔꯝꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯈꯪꯅꯕ keyꯗꯣ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯅꯤ key ꯍꯥꯞꯄꯒ get ꯇꯧꯔꯅꯤꯀꯣ get ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ dataꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯃꯥꯅ data fetch ꯍꯥꯏꯕ variable ꯗ ꯍꯥꯞꯄꯦ so ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ data fetch ꯁꯦ print ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯀꯣ ꯁꯤ run ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ roll number ꯁꯦ ꯂꯧꯔꯨꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯔꯛꯏꯁꯦ the dictionary ꯗꯤ ꯁꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯗꯣ ꯁꯤ dictionary ꯗꯣ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ roll number ꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ fetch ꯇꯧꯔꯦ ꯀꯣ data ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯌꯦꯡꯋꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯊꯟꯅ backend ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ web development ꯀꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ database ꯀꯨꯝꯕꯒꯤ database management ꯀꯨꯝꯕ system ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯒꯤ get ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤ keyꯁꯦ ꯍꯥꯞꯄꯤꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕꯀꯣ database ꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ key ꯄꯤꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ value ꯂꯧꯔꯨꯁꯨ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ any ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ programming language ꯑꯇꯣꯞꯄ javascript ꯀꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ pythonꯅ backend ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯅ getꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧꯗꯨꯅꯤ next hash keys ꯀꯣ hash keys ꯁꯦ ꯑꯩ ꯁꯦꯝꯖꯜꯂꯦ so ꯁꯤꯒꯤ hash keyꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ in ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ not in ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯌꯥꯎꯗꯦꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕꯗꯨꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ check data ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ roll number in new dict ꯇ roll number ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ roll number in new dict ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤ parameter ꯑꯃꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ value ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ check dataꯗ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯦ ꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ if ꯀꯣ yes ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯕ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ true print ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ no ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯅ false ꯑꯣꯏꯅ print ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯦꯕꯀꯣ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ run ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ print function ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯝꯗꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ so print function ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯁꯤ print ꯊꯥꯔꯒ check data ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ keyꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ roll number ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ keyꯁꯦ new dict ꯇ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ true ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯅ false ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯤ check dataꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ check dataꯁꯤꯗ variableꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯤ run ꯇꯧꯁꯤ so roll numberꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ dictionaryꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕꯀꯣ ꯌꯥꯎꯕꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ true print ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯎꯕꯤꯔꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ so ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯥꯎꯕꯒꯤꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯅ roll numberꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯕꯒꯦꯕ ꯀꯣ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯁꯤꯁꯤ roll number ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ space ꯌꯥꯎꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕꯅꯤ나 ꯀꯣ ꯁꯤꯗ false ꯄꯤꯔꯛꯇꯨ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ roll number ꯍꯥꯏꯕ keyꯁꯤꯗꯤ dictionaryꯗ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ false ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯁꯤꯅ check ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯣ hash key ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ in not in ꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯏꯕꯗ in not in ꯁꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ hash keyꯁꯤꯗ inꯁꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ not inꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯀꯅꯦꯕꯀꯣ they are same ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯃꯥꯟꯅꯒꯗꯣꯏꯅꯤ so ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ comment ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯒꯦ next ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ items ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯀꯣ itemsꯇ ꯌꯦꯡꯁꯤ so ꯁꯤꯒꯤ itemsꯤꯗꯗꯤ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ returns tuple ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ dictionaryꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ tuple ꯑꯃꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ
items dict ꯍꯥꯏꯔꯒ items dictꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ new dictꯁꯤꯒꯤ dot itemsꯒꯤꯗꯣ ꯂꯧꯁꯜꯂꯁꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯁꯦ print ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ item ꯀꯣ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ new dicꯇꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯂꯧꯔꯦ ꯗꯤꯛꯁꯅꯥꯔꯤꯗꯣ ꯂꯧꯔꯦ ꯗꯤꯛꯁꯅꯥꯔꯤꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ items ꯀꯩꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯁꯜꯂꯣꯕ ꯂꯧꯁꯜꯂꯒ ꯀꯅꯥꯗ ꯍꯥꯞꯄꯣꯕ item dict ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯚꯦꯔꯤꯑꯦꯕꯜꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯄꯣꯕꯀꯣ so this item dictꯁꯦ ꯀꯩ ꯑꯣꯟꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯇꯨꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯔꯦꯇꯨ ꯇꯞꯄꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯔ ꯕ꯭ꯔꯦꯀꯦꯠꯇ ꯍꯥꯞꯄ ꯇꯞꯄꯜ ꯑꯃ ꯁꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯈ꯭ꯔꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯔꯟ ꯇꯧꯁꯤ ꯔꯟ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯇꯨ ꯁꯤꯗ ꯇꯞꯄꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯨ ꯁꯣ ꯁꯤꯐꯧꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯖꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯀꯩ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯤꯁ ꯀꯣ ꯀꯤꯁꯅꯦ ꯁꯦꯠ ꯗꯤꯐꯣꯜꯠꯅꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯩ ꯁꯤꯁꯦ ꯃꯊꯪ ꯏꯊꯣꯛꯆꯔꯛꯑꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯁꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕ ꯀꯤꯁꯅꯦ ꯁꯦꯠ ꯗꯤꯐꯣꯜꯠꯅꯦ ꯑꯞꯗꯦꯠꯅꯦ ꯚꯦꯂ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦ ꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯩꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯣꯠ ꯏꯟ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯍꯦꯁ ꯀꯤꯁꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤ ꯐꯪꯁꯟꯃꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯋꯤ ꯍꯦꯁ ꯀꯤꯁꯦ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯎꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯣ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯟ ꯅꯣꯠ ꯏꯟꯁꯦ ꯁꯤꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯅꯤ so we are going to come to this key ꯀꯣ key ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ keyꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤꯅꯦ returns all the key ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ returns all the keys in the so returns all the keys in the dictionaryꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ keyꯒꯩꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇꯣ return ꯇꯧꯔꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ key get keys ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯦꯔꯤꯑꯦꯕꯜ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯧꯁꯤ get keys ꯀꯣ get keysꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ new dictꯀꯤ dot keysꯇꯣ ꯂꯧꯁꯤꯟꯖꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ print ꯇꯧꯔꯛꯁꯤ print get keys ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ print ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ only ꯀꯅꯥ print ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ roll number name and course ꯁꯤ ꯑꯍꯨꯝꯈꯛꯁꯦ print ꯇꯧꯔꯛꯑꯅꯦꯕꯀꯣ run ꯇꯧꯔꯦ so dict keysꯇ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ roll numberꯅꯦ nameꯅꯦ courseꯅꯦ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯄꯁꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯦꯡꯁꯤ let's try something ꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯀꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯊꯣꯛꯆꯔꯦ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯁꯨ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ or we can do just like this also so we can choose anything so we can choose between the two if you want to print it like this and if you just want to keep this within a variable so after this keys ꯀꯣ keyꯁꯦ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ set defaultꯁꯦ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕꯀꯣ set default ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯅꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ nameꯁꯦ ꯂꯩꯔꯦꯕꯀꯣ nameꯗꯣ ꯃꯤꯡ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ age ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯆꯍꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ age ꯅꯠꯇꯕ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯩ address ꯍꯥꯏꯔꯒꯦꯕꯀꯣ address ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯅꯅꯦ phone number ꯍꯥꯏꯔꯦꯕꯀꯣ phone numberꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯞꯅꯤꯡꯉꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯥꯞꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯁꯦ blank ꯊꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯍꯟꯒꯗꯧꯔꯤꯅꯦ ꯃꯤꯡ ꯏꯒꯗꯣꯏꯅꯤ age ꯏꯒꯗꯣꯏꯅꯤ address ꯏꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗꯤ required ꯑꯣꯏꯗꯦꯕꯀꯣ it's not compulsory ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯇꯥꯔꯒ by default ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ nil ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯒ ꯂꯥꯛꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯍꯟꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ null ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ not applied ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ default value ꯑꯃꯈꯛ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯩ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ set default ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯅꯦꯕꯀꯣ so ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕꯀꯣ set default ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ new dictꯇꯨꯗꯤ ꯂꯩꯖꯈ꯭ꯔꯦ so ꯀꯣ new dict dot ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕꯀꯣ set default ꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯔꯦꯀꯣ set default ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯤꯕ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯀꯤꯗꯨꯒ default value ꯑꯃꯒ ꯄꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ set defaultꯇ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤ marks ꯌꯥꯎꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯣ marksꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯒꯤ by default ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯅꯣꯕ ꯚꯦꯂꯨꯗꯣ 0 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯁꯜꯂꯁꯦꯕꯀꯣ so it must be an string so we can do like this or ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣ new dictꯇꯣ ꯂꯧꯔꯦ new dictionaryꯗꯣ ꯂꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ key ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯧꯔꯦꯕꯀꯣ keyꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯅ value ꯌꯥꯎꯔꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ by default 0 ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤ so we are going to print new dictꯇꯣ print ꯇꯧꯖꯦꯕꯀꯣ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦꯇꯣ roll numberꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ 1B120 ꯂꯩꯔꯦ name ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ course ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯃꯥꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣ marksꯁꯦ 0ꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯦꯕ
ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯦꯡꯁꯤ okay sidana yare haidi string ohenda si value integer oheleba ko string oina pirasu ai value oina pirasu ai karigumba ina marks haibagi mohutta chap manaba se ta amukazu mu ithokeba duga marks nataba atopa kai hapa yai akoina marks ki mohutta phone number haib ko phone number se sidi koina by default kai oiba yai unavailable kind un or size NA kind not available harageba ko sumaina adu taragadi magina command laki se run tawre adu kanda to sida man mark se 0 ni ko by default 0 ni man phangi je makha hapak 3 ko aduga phone number na kaino NA ID ma phone number hap 3 mana pirak 3 hamne ko sumain tawdana koina magi roll number se sembe ya so sigi koina set default se loiraba matungda ko value do by default ki value ma thambi bani next we are going to move to update so sigi update sidana koina kai tawgadagi habi matamda new dict set sije koina variable ama oiduni ko adubu sida koina variable ama ohenba se dict 2 hailage ko aduga sida anauba hapchalage ko koina marks haba ko aduga marks se magi value sinna 94 ko hailage duga sigi se within sumaina thamada ko and then comma and then magi 8 hairagi ko 8 sina kya no haiba matamda maski 8 se ko 21 han si akoina hapchan doini sigi new dict 2 ja ngasai new dict 1 jida hapchan ninge ko adu targa akoina new dict 1 je update tawi doini so new dict dot update dot dot nate sigi curly braces aduga new dict 2 ja habdi new dict sidane update tawthobo ko update tawdisi kanano new dict 2 je update tawtho habdi sigi yauriba value pair ja pair ja sije ngasai si maning ha ko insert tawsan wa hamne ko update tawtho ko hamne ko so after updating we must print it so we are going to print the new dict run tawre so sit hape to mana roll number si leire ming leire marks ka age ka hape smain tawdana koina update tawbe ya ko so value me amam hapchaning taragadi update si sinarga any ko mayam makhata na dum samdagi be yaga doine ko sijina update tawa lay next update lorba matungda khoina values ko sijina aroiba oiga doini so in these values we are going to return the only the values nga sai khoina key tawgibdo key dana returns all the keys haidana sijina only returns all the values ko so new sidana ko get values have get values dana khoina kai dawga dage haba matamda new dict se sijigi ko value do lophokseba aduga values to print tawjeba ko ma'am sidi dum common sense ta khangbiramani nga sagi magi value ge do pirani ko eran tawring si tomana pi values to b1 20 dune 01 ne aduga b tek ni sumaina khara pirani ko habdi atopa value ki je aura only the values will be taken from the dictionary and return it in the get values sineba comments find out the values khaido pirani so akoina sidisida ngasi khange kai khange haba matamda methods in dictionary the lang laire str laire clear copy get has keys items keys sigumba mayam khara laire so akoina karigumba makhatan hena khangning tarabadi ko new dot harga tawo matamda mana sida function mayam ga pireba ko sigi function mayam jing clear copy from keys get items keys pop items sigumba mayam ma piriba ko aduma khoila try tawo sanaba yai ko habadi kuina atopa sijina common loiba khara khatangni huziki yauriba mayam jingdo khoina kaiguma makhata ne na khangning gari moigi website ta refer tawraga natraga moigi website ta prefer tawraga yengba yai or sigi je khoina makhata na atopa sina doba leragadi dum makhata na khoi dum tamthaba yai ba ko adubu khara khatangjina enough oigani so sijida khoi dictionary gi ayamba loire ko dictionary gi ayamba loire atopa magi functions laitre atopa magi kai tawgadaba jingdodi yaudre so akoina sigi se dictionary sort tawba ko according to their names haidi key do adui matungina sort tawba value matungina sort tawba kaina aduga loinana atopa function mayam musu laigre adudi akoi study khana roi because they are not needed in dictionary ko abadi akoina yam kanna tasengna sina bum ya oide ko main oina si khatang khakne ko so sigi makhada ai exercise amatang hapsarange ko word problem amtang hapsarange ko word megi program amtang hapsarange simena try tawbiu solve tawbiu haibring view duga
ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯕꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯃꯦꯟ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯗꯇꯣ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯂꯥꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯣꯗꯇꯣ ꯑꯣꯞꯇꯤꯃꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯒꯥꯝꯁꯦ ꯏꯕꯤꯔꯒ ꯀꯃꯦꯟ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯌꯦꯡꯕꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯀꯝꯗꯧꯕꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯀꯃꯦꯟ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃो ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯂꯥꯏꯛꯁꯨ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃो so hit that subscribe button it also helps a lot to me so ꯗꯤꯛꯁꯅꯥꯔꯤ ꯑꯅꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯗꯤꯛꯁꯅꯥꯔꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯁꯥꯖꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯦꯊꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯃꯥꯁꯦ ꯗꯤꯛꯁꯅꯥꯔꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯖꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯃꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯊꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯗꯤꯛꯁꯅꯥꯔꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯁꯥꯔꯒ ꯀꯣ users can add or delete or make changes to the dictionary ꯗꯨꯗ ꯆꯦꯟꯖ ꯀꯩꯀꯥ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯍꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ so ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯃꯦꯟ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯝꯃꯨ ꯀꯣ comment your thought below so ngasi gi oinadi video si matang swaida tensinjarage mayam thank you so much guys for watching this video and I will see you next time